Ajmo biti malo realni oko jučerašnje utakmice. Nisam htio raditi video odmah poslije utakmice jer bolje dok se to malo slegne, bolje dok prođe malo vremena, da se prespava, da zaboraviš možda neke loše momente koje smo imali u utakmici i jednostavno onda da snimim video dok smo svi hladni, dok ajmo reći je gotovo i ne možeš više ništa ni promijeniti ni vratiti. Nisi ljut, ni razočaran ili pomiješano to sve skupa. Tako da evo, radim video sad i neću ga ništa pretjerano editirati, čisto ono, želim da i vi ovdje u komentaru da napišete vaše mišljenje. Htio sam vas isto zamoliti, dosta vas gleda, nije se pretplatila, pa kažem, ako pratite nogomet, pridružite se kanalu, lajkajte video. Puno bi značilo za razvoj kanala, imam u planu nešto jako veliko, a neko od vas i ja da odemo na tekmu, sve o mom trošku, ali kažem, trebamo još doći do toga. Krećemo od početka. Prvo, radili smo ovaj video vezan za postavu. Drago mi je da su neki igrači koje sam ja ubacio, a inače nisu u prvoj, poput Vuškovića, Baturine i Sučića, da su bili. I drago mi je da je Baturina zabio onu golčinu. Također drago mi je i zbog Muse. Stvarno odigrao je dobru utakmicu i trkački je bio na mjestu. Baturina, nema se tu šta puno za pričati. Čak ću samo stavit ću negdje ocjene igrača jer mislim da je to dosta bitno da povežemo cijelu ovu priču. A što se tiče mog nekog osobnog mišljenja, ajmo početi od prve situacije, a to je penal za Engleze. Mislim da tu nema se šta puno za pričat, penal ko kuća, udario ga je, nije ga vidio zapravo Modrić da dolazi igrač iza njega i ubacio se, on je htio ispucat loptu. Da li je to bio kontakt od kojeg bi netko pao ili je to bio tek toliko kontakt da ga je udario ono malo u nogu i da je neki možda robusni, jači igrač koji se ne bi bacio, da li bi bio penal? Vjerojatno ne bi, ali po svim pravilima, da li je ovo penal? Je. I onda druga situacija do koje dolazimo je Dominik Livaković brani Harryu Kaneu penal. Međutim, ponavlja se jer jedna noga nije bila na liniji. Sad, ima dva kadra, jedan je, ajmo reći da li je to dron ili je neka kamera iznad, a druga je kamera iza gola koja doslovno onako u koso pokazuje i meni nikako neće biti jasno kraj sve ove kraj tehnologije da ti postaviš kameru za ovako bitne stvari. Znači u novom prvenstvu gledaju se korneri, imaš kameru koja prati gol liniju i odlučuje se da li je korner ili nije korner. Ti nemaš kameru na gol liniji gdje će se vidjeti puno bolje, jer ovo može biti optička mislim, možda vam zvuči glupo, ali na ovoj drugoj snimci se vidi da Livaković sa desnom nogom možda i ne drži liniju. Međutim, ako pogledate i onako razmišljate malo drugačije, ovo može biti optička varka, jer sa ove druge kamere koja je od gore, u trenutku upućivanja udarca kad je Kane udario loptu, izgleda kao da je Livakovićeva noga na crti ili da dira crtu. Tako da ovdje gdje se vidi da nije na crti, njegova peta može zapravo biti iznad toga, a da izgleda ovdje kao da nije. Kažem, to samo moje mišljenje i mislim da je totalna glupost imat kameru koja je ovako u kosu gdje ne vidiš ništa. Znači, gleda se linija, ne gleda se guzica golmana, nego se gleda linija. Ali dobro, ajde, nebitno. Livaković je obranio to, ponavljali su, Kane iz drugog pokušaja opet zabio. Moje pitanje je sad samo i vama i svima koji gledaju nogomet, da li bi se ista situacija, znači recimo Modrić ide pucat penal, Pickford obrani i desi se ista ovakva identična situacija, da li bi sudac, odnosno VAR, da li bi se svi aktivirali
I čak i kad bi igrači počeli govoriti pa nije bio na liniji, da li bi se taj penal ponovio? Da je Argentina u pitanju, apsolutno. Brazil, apsolutno. Ali da li bi se nama to vratilo? I opet to sad nije kukanje kao mi smo pokradeni. Nismo, jednostavno iz ovih svih situacija dvojbeno je i kažem više vuče na to da stvarno nije bila noga na liniji, ali ne može se vidjeti 100% jer jedan kut kamere govori da je pa da u najmanju ruku dira liniju, druga da nije stajao na liniji. Ali ajmo maknuti to. Vraćamo se i poslije tog penala i Baturina zabija senzacionalni gol i drago mi je da Baturina počeo i da je bio stvarno jedan od boljih igrača sa 7.0 ocjenom. I onda drugi gol kojeg dobivamo iz kornera. Evo ja mislim da se to viđa u stvarno ovim nižim županijskim ligama koji kažem sam igram pa mogu to vidjeti. Ovakvi golovi, znači gdje ti najboljeg njihovog igrača koji je životinja, koji je visok, jak na skoku, da ti njega doslovno ostaviš da, nebitno koga je čuvao, da ti njega ostaviš da on bude sam, ali on je bio sam na nekih 15-16 metara. I čovjek se još uspio zaletit i skočit i do njegovog skoka u zraku nije bilo nikoga ko bi smetao barem. Znači pa ako barem ne možeš mu smetat, znači da, ok, ja bi shvatio da je Gordon bio sam, mislim ne bi ni to shvatio, ali hoću reći da su čuvali njega, O'Reillya ili ne Maduekea, ali Kane-a, da netko ostavi na 16 metara kod kornera da bude sam. To mi nije jasno. I uglavnom kod svakog ovog prekida smo izgledali loše, zabili su gol i onda se vratimo. Odigramo jednu stvarno dobru akciju i Vušković je bio, ajmo reći, začetnik te akcije. Uzeo loptu na centru, dodao je i zapravo to je bilo za prvi gol. Za drugi gol je Pašalić prebacio odlično loptu na Perišića, Perišić vratio, Musa hladno, egzekutor zabio je stvarno lijep pogodak i drago mi jer se vidi koliko mu to znači i drago mi je stvarno zbog njega. I odemo na poluvrijeme i kad bi mi trebali biti psihički, mentalno iznad njih, mi bi trebali kad dođeš na teren lebditi iznad terena koliko smo mentalno trebali biti psihički jači nakon tog gola u zadnjoj pa skoro sekundi prvog poluvremena. Ne. Mi se iz nekog razloga da li se useremo ili ne bi rekao jer to su sve igrači koji imaju brdo iskustva, ali da li se krivo postavimo ili jednostavno ne krenemo uopće nego nam treba neko vrijeme da krenemo uopće u utakmicu. Ne znam. Kad je Bellingham, znači Bellingham nije jedan od igrača koji je ono nešto ekstra brz. Nije ni spor, ali nije ni neki trkač tipa Mbappea. Kako je on mogao Gvardiol nije stajao na svom mjestu, to se vidjelo, ali ne znam da li je bio Vušković ili netko ko je bio trčao kraj i njega, odnosno da li je, pa ne znam sad na pamet, znam da je jedan igrač trčao za njim, bio s njim u duelu, drugi je pokrivao igrača iza, ali sad šta bi se desilo, to opet pitanje, da je taj igrač, mislim da to bio Vušković, da je ušao isto u duel i da je uklizao. Ja mislim da bolje da su faul napravili ili bolje da koga nije mogao uhvatiti da ga je potegnuo i napravio faul. Mislim, opet je sad lako biti pametan, vjerojatno je on htio ga u duelu i sve to štima, ali ne znam, kad vidim da mi kad bi vidio da neko prolazi, da će me proći i da ide prema golu, mislim nije 1-1, ali bila je situacija, pa povuko bi ga, brate mili, stani, nek dobim žuti karton, sve ok. I dobijemo gol za 3-2 i tu u stvari staju. Cijela ekipa je bila doslovno ko da smo ko da smo otišli na izlet i izgledali smo gore nego u Curaçao. Možda samo zato što nismo mi dobili 7 komada u poluvremenu, ali stvarno smo znali loše. Da nije bilo Livakovića, mislim da bi bili
Curaçao ili Curacao, kako god se zovu, nebitno. Tako da Livaković nas je stvarno spasio i sa svim tim obranama, jer nije bilo dobro. Modrić izašao van, Modrić, kažem, moram reći, mislio sam da to neće biti tako, ali stvarno loše. Dobio je ocjenu 5.5. Nije ga bilo i ja ne mogu se uopće oteti dojmu da čovjek koji je u Milanu, u Italiji, bio motor ekipe i koji je stvarno odigrao dobru sezonu. Ja opet govorim na onom videu gdje su Englezi bacili provokacije i to sve. Ja sam stvarno rekao ono šta mislim, jer čovjek ima dobru sezonu za 40-godišnjaka, za čovjeka koji je bio drugi najbolje ocijenjeni igrač u seriji A, koji je bio stvarno motor ekipe. Ja sam zato rekao da se ne slažem sa svim ovim, osim kažem ono činjenice da je stari i da je sporiji. To je normalno, ali opet da neko kaže da ih Modrić ne treba brinuti, mislio sam pa jebote, pa kako te ne može brinuti čovjek koji je odigrao brutalnu sezonu. Osvajač zlatne lopte, motor Madrida zadnjih 10 godina. Ali eto, očito da li je to poljuljalo Modrića sve to ili ne znam, evo fakat ne znam, ali ono što znam je da su ga dobro zatvorili u sredini i kad je došao Mateo Kovačić dobili smo tu neku okomitost, brzinu i ono što bi ja, iako kažem ja nisam takvu postavu složio, Petar Sučić odigrao je ok utakmicu, ali mislim da kad je ušao Marko Pašalić da smo dobili tu neku brzinu, još veću okomitost i sve to. Ne kažem da je Sučić loše odigrao, samo bi ga ja spustio na mjesto gdje je bio Pašalić i ostavio drugog Pašalića, Marka Pašalića na desnom krilu, jer smo fakat bili onda ubojiti. Marko je mogao proći, vraćao se, vidjelo se da ima želju i to su zapravo bile promjene koje su unijeli nama nešto i onda smo dobili taj gol iz kontre, normalno, jer protiv Engleske i protiv tih brzanaca koje imaju se teško braniti na kontre, a moraš napadati da zabiješ gol. I na kraju je završilo 4-2. Kažem, Gvardiol nespreman. Da li je to samo ta jedna utakmica? Ja se nadam da je to samo ta utakmica i da će sljedeća utakmica biti bolja i za Gvardiola, i za Modrića, i za još neke igrače koji nisu odigrali na razini. I nije mi jasno zašto se Vušković izvadio van. Gvardiol je bio taj koji je visio, Vušković ima 6.0 ocjenu, najbolje ocijenjeni naš stoper Gvardiol 5.6 i Šutalo 5.9. Šutalo isto odigrao dobru utakmicu iza, mislim dobro, ne najbolju, ali ono ok. Ne znam zašto se Vušković izvadio van, nije mi jasno. Opet nije mi jasno ni zašto bi Musu mijenjali za Matanovića. Musa je trčao, zabio je taj gol, ja ne bi to napravio, ali dobro, ajde kažem, nisam izbornik i najlakše je sjest tu i srat. Zašto? On vjerojatno zna zašto, ali ako ga je vadio čisto zato jer će mu donijeti nešto, mislim da je Musa mogao ostati još igrat. Prekide, ako ne budemo popravili i ako prođemo u skupinu, a nadam se da hoćemo, mislim da će to biti jako velik problem kad budemo igrali protiv reprezentacija sličnih Engleskoj i definitivno sve ovo što su Englezi radili, ako bilo tko bude prekopirao, mislim da ćemo imati gadnih problema i ako se to ne popravi, stvarno mislim da nemamo šta traži dalje, jer možemo. Vidjelo se da igrači koji su mladi, koji igraju u tim ozbiljnim klubovima, da mogu nositi ovu reprezentaciju, da se može zabiti gol. Samo ja mislim da fali neke uigranosti i da igrači koji recimo tipa Gvardiol, ako nije spreman,
koliko god da je on najbolji lijevi bek na svijetu ili jedan od najboljih lijevih na svijetu bekova kad je u formi, ako ne može, stavi nekog drugog, imaš koga staviti. Mogao je staviti Erlića ako smo igrali sa 3 iza. Iako kažem, ja sam u početku htio staviti postavu sa 3 iza, ali mislio sam da ćemo plivati i na kraju se drugo poluvreme ispostavilo kao točnim. Da li je to i vjerojatno je to većinom zbog toga što Gvardiol nije bio na razini. Prekide da uspijemo popraviti i da Luka malo kao da je bio, ne znam, pod kočnicom, kao da nije uopće dolazio po lopte. Ja ne znam, ovo je prvi put da sam vidio Modrića da ne dolazi po loptu, da ne sudjeluje. Znači, ako je lopta desno, on je čekao u sredini. Ako je lopta bila negdje iza, on je opet čekao u sredini. Nije uopće prilazio po loptu. On to nikad, znači ja kad gledao sam 300 utakmica u kojima Modrić igrao, pogotovo u Realu kad je igrao, on uvijek dolazio po loptu. Znači ako je stoper imao loptu, Modrić je došao s centra njemu na onako 5-6 metara da mu da loptu ako nije mogao dobiti. Ovdje to nije bilo i to se vidjelo. Tako da eto, nadam se da ćemo protiv Gane i Paname, gledao sam jučer tekmu, neće biti lagano, iako neko bi rekao pa Panama i Gana, pa to ništa, ovo Mickey Mouse reprezentacije, ali vjerujte mi da ćemo se napatiti protiv Gane i protiv Paname. Nadam se da odnosno da griješim i da možda kojim čudom se desi, ali to ne vjerujem, da Gana i Panama da iznenade Englesku, a mi da roknemo jedne i druge, ali to su sad već braća Grimm priče. Eto, to je neko moje viđenje utakmice, vi mi napišite to dole u komentaru šta vi mislite i vidimo se u sljedećem videu.